समय पड़े गोटे मनीषर बुद्धि भी हरण हो जाए। ଜାଣିଥିବେ भगवत गीता रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते मुझे लोकर बुद्धि हरण करे जी गर्वी अहंकारी पापचारी से लोकर बुद्धि से जिते बड़ ज्ञानी होता बलशाली होता ମୁଁ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିବ। ସେ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେନି ଖରାପ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳେଇ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ପରିଣତ ନ କରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ହୁଅନି। ତାକୁ ଭଲ କାମ ନ କରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। निज बुद्धि को सफल न कर निज स्वभाव को बदल चेष्टा राधे राधे।